hakajing sa sim jonga kom noi lam bagajing sa khot ajir jongi ki noi lam jong kaseng kalong kom bangile free coaching class baga ka sarkar ngi mo ba kom lu ngin ngala ban skam me konorem bat kom lu ngin ngala penjana ka kom trekam bat ngin address halor kata kajing pabio kam yo jam kina samana ni khman maka ni ki issue hi ketika kam yap kam em jong man laki longieng jong ketika beri nyotrap ka jala hi brak away di ngi ka kam kaseng sim ni jing kli ban terong lem ya kata kajing iya mi ki pa ki kendo hadin kajing trai stom ka jongki man pelik school ki khon ki kiti haki college na ki university ba khair okay nah hadin maka kata kajing ya kali jongi kala ya dapat pelong dengi i kadang kata kajing ya pen saprang haki social media khamtam klai pendokam de ki kintian bakadan kata ka violence and bloodshed reka ba so komen pa kalau hadin bangi na kalen kaseng nilawan ba umdan menuru bathia apa hospital badan kata jing jing stomjor nak ka jing ja to karali bat kawai ru kalong ba ni nak kaleng keseng ni kampung kesan ya kata ri nak kaleng jong SP bat mo borom SP jong ka East Castles mo uyu la kesan ya kata ba kade tang minor incident undan ni ya tang shu first aid treatment balik no siya de kan ni kade ke ba kan oi paro persnam jong iru ba am dei ban samprang ka pluma de kum tu video dawa so jing tep ka nak kaleng jong keseng dang bon bang hab le pelong public meeting keleng aman lagi district de hadin wat ki pocket meeting ru akisnong kita nin lom kun samla wat nakaleng kaseng ru hindi indon la ka program bangin nin pelong nam taki youth apaka office rekam jong kaseng ru amar ya office rekam jong kaseng masna kanang ru nam taka islam sandur kun samla lada ka por kadang kam ini bangin address ki issue lingba public meeting dara kadon ka jing